Hoće li ruski naftovod zaobići Srbiju ili neće? Što se tiče naftovoda, nemam nikakve informacije. Sada razgovaramo o tome kako možemo sarađivati u gazifikaciji Srbije. To bi bio strategijski projekt za naše srpske prijatelje i to je još jedan primjer kako možemo sarađivati na osnovu uzajamnog interesa. Pre 6 meseci izneli ste podatak da samo 4 ruske kompanije investiraju u Srbiju. Da li se umeđu vremenu možda situacija promenila? Situacija se menja. Vi znate da je ruska kompanija Metropol stekla najvećeg turoperatora Srbije Putnika. Postoje veoma zanimljivi planovi razvoja. To je i obnova hotela kojima raspolaže Putnik, čitave infrastrukture, sticanje novih hotela. To jest, ovdje ja mislim da postoje veoma zanimljive perspektive. Što se tiče zašto je to tako važno, ja se veoma nadam da će to dovesti do povećanja turističke razmene među našim zemljama. Koliko je ruski kapital pod kontrolom države? Znate, država ne postavlja sebi zadatak da kontroliše kapital. Rusija radi u uslovima tržišne privrede. Ljudi dolaze ovamo da bi ulagali novac na osnovu istih zakona tržišta koji deluju po čitavom svetu. Što se tiče države, ona obezbeđuje političku podršku krupnim ekonomskim projektima. To je uobičajeno u svim zemljama. To je uobičajeno i u Rusiji. To jest mi igramo apsolutno po onim pravilima kao i sve ostale krupne industrijske, finansijske države. Rusija je velesila ne samo na političkom, vojnom planu, već i na ekonomskom. Slava Bogu. Čini mi se da je po količini deviznih rezervi na 3. mestu u svetu. Ipak, ceo taj tranzicioni period, onaj period prelaska na kapitalistički sistem proizvodnje, protekao je i uz jednu nus pojavu, uz enormno bogaćenje pojedinaca. Procenjuje se da je čak 70% ruskog kapitala u rukama tajkuna. Hoće li Rusija preispitivati da li su se svi ti ljudi obogatili na legalan način? Znate, to je veoma ozbiljno pitanje. Šta treba da uradi Rusija na planu svog budućeg socijalno-ekonomskog razvoja? Smatram da situacija kakva se formirala i povratak u prošlost, da bi to dovelo samo do gubitka vremena i tempa. Kako iskoristiti te mogućnosti koje kod nas sada postoje, kako bi išli napred? To je, čini mi se, ono čime sada treba da se bavi i ruski biznis i čime se sada bavi pre svega ruska država. Ako pažljivo pratite, vi ste obratili pažnju da u zemlji se formiraju ili su već formirani veoma ozbiljni programi u naučno-intenzivnim sferama, u mašinogradnji, transportnoj mašinogradnji, u stvaranju infrastrukture. To su, mi sada treba da objedinimo svoje napore sa kapitalom kako bi radili na tome. Istovremeno realizuje se masa socijalnih projekata koji treba da podignu životni standard ljudi do kvalitetnog novog nivoa. Rusija je sredinom jula suspendovala sporazum o konvencionalnom naoružanju. Obrazloženje jeste što predsjednik Putin kaže da stiče se utisak da se Rusija jednostrano razoružava, dok sa druge strane Sjedinjene Američke Države nastoje da uspostave antiraketni štit u istočnoj Evropi. Postoje velike nesuglasice sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Zapadom i kada je reč o Kosovu, kada je reč o mnogim drugim pitanjima. Ipak vi ne smatrate da je na pomolu neki novi hladni rat? Ne, mislim da je hladni rat isključen. On nije u interesima ni Rusije, niti bilo koje druge zemlje.
S druge strane, kako ćemo obezbediti svoje nacionalne interese? Vi ste se dotakli sporazuma o ograničenju konvencionalnog naoružanja u Evropi. To je veoma zanimljiva tema. Stvorena je situacija u kojoj samo Rusija je izvršavala taj sporazum. On predviđa kvantitativno ograničenje naoružanja i tehnike, uglavnom u 5 pravaca. Tenkovi, artiljerijski sistemi, oklopna borbena kola, borbeni avioni i udarni helikopteri. Samo je Rusija trpela kvantitativna ograničenja vezana za tu tehniku. Na evropskom delu zemlje. Samo je u pogledu Rusije delovao režim kontrole i verifikacije. Što se tiče pojave elementa američkog protivraketnog štita u Evropi, to je druga priča. Mi smatramo da je ovde potrebno sprovesti veoma duboke konsultacije koje su sada, hvala Bogu, počele i te konsultacije treba da dovedu do potpune jasnoće protiv koga su usmereni ovi sistemi. Ako je reč o tome da se preko Češke presreću rakete iz Severne Koreje koje mogu biti lansirane prema Sjedinjenim Američkim Državama, dovoljno je pogled na globus, da ne pominjem neke preciznije karte sveta, pa da se zna da je to nemoguće. Očigledno je da Rusija sve više stavlja do znanja svetu da je monopolarizmu u svetu došao kraj. Da li je u nekoj meri i ova situacija oko Kosova bila obostrano korisna, osim Srbiji naravno, i Rusiji što je dala priliku da još jednom pokaže svetu da je ključni faktor? Znate, mislim da malo uprošćavamo stvari. Nama nisu potrebni neki izgovori da bismo pokazali svoju spremnost da branimo ne samo interese Srba, ne samo nacionalne interese Rusije, već i međunarodno pravo. Mi smo govorili o tome, mi smo se dotakli pitanja jednopolarnog sveta. Posljedica tog jednopolarnog sveta je suspendovanje međunarodnog prava i donošenje odluka tako kako one izgledaju korisnim sa političkog stanovišta. To je bilo i u pogledu događaja u Srbiji 1999. godine. To su pokušaji toga bili su i u odnosu na Rusiju. Savremenoj Rusiji koja se razvija nije potreban haos u međunarodnim poslovima. U jednom intervjuu nedavno, kada su vas pitali kada će ruski predsjednik posetiti Beograd, rekli ste kada se za to stvore prilike. Kakve su to prilike koje treba da se stvore? To bi bili uspesi koje bi mi zajedno postigli u razvoju bilateralnih odnosa. I u političkoj, i u ekonomskoj, i u kulturnoj sferi. To jest, poseta treba da baci svetlost na te uspjehe koje smo postigli. I mi radimo na tome. Veoma aktivno. Predsjednik Putin je u Beogradu već bio u junu 2001. Jeste, znači od tada je prošlo 6 godina. Da li je možda ljud zbog nečega? Ne, vidite, predsjednik drži pod ličnom kontrolom pitanje vezana za Kosovo. Moram reći da rukovodstvo Rusije najpažljivije prati razvoje bilateralnih odnosa sa Srbijom, zato prema tome radi se o tome možda o nečem drugom. Ne da se prevladaju neka raspoloženja u jednom ili drugom glavnom gradu, već kako da iskoristimo one mogućnosti koje postoje objektivno sada. Vaša ekscelencijo, hvala vam mnogo na razgovoru. Hvala vam mnogo.